Saat ini saya bersama dengan mantan pelatih Timnas Indonesia, mungkin yang paling dicari-cari saat ini, usai berhenti melatih Timnas Indonesia. Ada Coach Sinteyong. Coach, apa kabar? Baik. Baik, oke. Coach, ini bisa disampaikan tidak kesibukannya apa setelah selesai melatih Timnas? 대표팀에서 이제 있지 않으신데 어떤 활동하시는지 궁금하답니다. 지금 뭐 특별한 활동은 없고, 이 영화는 축구를 소재로 한다고 해서 이렇게 잠깐 출연하게 됐다고. Ya tidak ada kegiatan apa-apa sebenarnya. Tapi ya kali ini ya mungkin ya perfilman ini ya karena mungkin akan fokus lebih ke bola, jadi ya coachnya ya datang ke sini untuk membantu. Oke, berarti sekarang kesibukannya main film ya, Coach. Ini bisa disampaikan alasannya kenapa Coach akhirnya menerima tawaran menjadi cameo? 카메오로 왜 출연하는 걸 왜 받아들이셨는지 승낙하셨는지. 일단 뭐 내가 여기서 장학재단이나 축구교실이나 이런 것은 축구에 대해서는 몸담고 있으면서 우리 인도네시아 축구가 유소년들부터 좀 잘 됐으면 좋겠다. 그러면 항상 축구를 사랑하는 사람들한테는 내가 그만큼 사랑을 받고 봉사를 했기 때문에 나 또한 그런 부분에 있어서는 같이 나도 일조를 해야 되겠다 생각해서 이렇게 나오게 됐다고. Coach punya sendiri ya, punya Sinteyong Foundation, yaitu fokusnya ke pembinaan usia dini. Artinya masih tetap di dalam persepak bolaan Indonesia, dan Coach pun berharap pembinaan usia dini semakin berkembang lebih baik lagi. Jadi Coach pun ya menjadi orang bola yang dicintai oleh masyarakat Indonesia yang suka bola juga, dan begitu juga Coach harus balas budi ya terhadap cintanya sepak bola Indonesia ini. Yang juga sekarang jadi pertanyaan publik, Coach, setelah selesai berhenti melatih Timnas Indonesia, ada tawaran lain di bidang sepak bola, misalnya tawaran melatih klub negara lain? 뭐 축구 쪽으로 한 질문만 드리겠다면 이제 그만두셨는데 여기서 다른 혹시 제안이 있으신지, 혹시 몇몇 제안을 받으신 적이 있으신지? 제안은 상당히 많이 받고 있고 그렇지만 아직 뭐 해결해야 될 문제도 있고 해서 당분간은 쉬면서 생각도 좀 더 해봐야 될 것 같다, 그런 생각 갖고 있다고. Tawaran sangat banyak, tetapi ada masalah yang harus diselesaikan. Jadi ya Coach belum ambil dulu dan ingin istirahat dulu saat ini. Acting apa Coach? Tantangannya apa ya Coach? Biasa di sepak bola tantangannya apa sih berakting gitu? baik film ataupun iklan? 아까 영화 찍으시면서 좀 어떤 것에 좀 도전을 하게 되셨는지 본인 생각으로는? 새로운 것을 항상 이렇게 접해보면 힘들지만 재밌고, 다시 한번 얘기하지만 영화 같은 경우에는 내가 전혀 접하지 않았던 부분을 접해보기 때문에 긴장도 되고, 그러다 보니까 하게 됐고, 이 소재가 또 축구를 하다 보니까 항상 축구에 대해서는 나는 항상 사랑하고 좋아하고, 또 우리 인도네시아 팬들이 워낙 축구에 대해서 관심이 많고 하기 때문에 그 사랑받았던 사랑을 돌려주기 위해서 잠깐이나마 보탬이 되고자 이렇게 나오게 됐다고. Ya memang coach ya senang sekali menerima hal-hal yang baru, dan memang ini pertama kali coach berakting di sebuah perfilman. Jadi ya sedikit grogi juga, dan memang alasan ya itulah yang coach kenapa terima, karena ya ini memang fokusnya ke bola juga, dan banyak juga fans sepak bola Indonesia di Indonesia. Jadi perhatiannya sangat luar biasa maksudnya terhadap sepak bola ya. Jadi itu yang coach mau balas budi cintanya dari masyarakat Indonesia. Terakhir ada yang mau disampaikan untuk pecinta bola di Indonesia, Coach? 마지막으로 감독님 뭐 축구를 사랑하는 팬들에게 한 말씀. 뭐 일단 저는 인도네시아 축구 대표팀에서 그만뒀지만 인도네시아 축구를 사랑하시는 모든 분들께 이 자리를 빌어서 너무 감사하고, 제가 있는 동안은 너무 사랑을 많이 받아서 나는 행복했고, 그럼으로써 또 인도네시아 팬들이나 국민들한테 너무 감사하게 생각하고 있다. 그리고 우리 PS사의 에릭 회장님을 비롯해서 우리 새로운 감독 모두 다 성공할 수 있게끔 저는 진심으로 바라고 있고, 우리 선수들이 같이 하나가 돼서 2026년 월드컵을 꼭 나갔으면 좋겠다. 그럼으로써 내가 같이 이제까지 5년 동안 키워놨던 우리 선수들, 그 다음에 5년 동안 만들어놨던 시스템이 안 무너졌으면 좋겠다는 게 내 생각이다. Memang ya sudah berhenti dari timnas Indonesia, tetapi aku sangat berterima kasih kepada semua masyarakat Indonesia yang mencintai sepak bola. Jadi ya selama Coach berada di sepak bola Indonesia, benar-benar cintanya ya bisa dibilang berlebihan, memang luar biasa. Jadi Coach sangat bersyukur juga dan berterima kasih, dan
Coach berharap juga memang Pak Erik, Ketua Umum PSSI, dan pelatih baru agar bisa sukses sukses juga benar-benar, dan berharap ya juga para pemain juga bisa ke panggung Piala Dunia 2026. Dan Coach juga ya berharap juga ya semuanya tidak begitu runtuh aja, karena Coach juga membangun ini ya selama 5 tahun dan sistemnya juga sama. Jadi ya Coachnya berharap semuanya sukses. Ada ajakan untuk nonton film ini? 이 영화에 대해서 좀 어떻게 좀 뭐라고 좀 한마디 해줄 수 있는지. 사실 제가 뭐 깊이 있게 영화를 좀 안 보고 큰 대우를 안 받기 때문에 내가 뭐 얘기를 할 수 있는 부분은 없고, 이 소재를 가지고 좀 대사를 내가 갖고 있는 거 보면 그래도 젊은 친구들, 그다음에 힘든 친구들이 강하게 자신 있게 멘탈을 가지고 쉽게 포기하지 않는, 할 수 있다는 그런 자신감을 심어주는 소재 같아서 기분이 좋았고, 그런 것이 좀 우리 인도네시아에서 전역에 퍼져나가면서 모든 사람들이 좀 할 수 있다는 그 자신감을 갖고 했으면 좋겠다. Memang Coach tidak melihat skripnya, maksudnya seperti secara keseluruhan ya. Jadi Coach jujur belum tahu banget. Tetapi kalau Coach melihat apa yang Coach berbicara tadi, ya mungkin bisa disimpulkan bahwa ya pemain-pemain muda Indonesia harus lebih punya percaya diri, dan jangan pantang menyerah. Jadi biar ini film ini menyebar sebar kemana-mana, agar pemain-pemain atau orang-orang atau pemuda-pemuda Indonesia itu ya bisa percaya diri untuk masa depan mereka gitu. Mengajak Coach Sintayong menikmati syuting ini hari ini. 재밌으셨는데 오늘 촬영? 뭐 새로운 걸 접했고, 이렇게 뭐 광고도 많이 찍고 했지만 영화는 또 이렇게 처음 찍다 보니까 재밌었고, 잘 왔다. 그런 생각 갖고 있다고. Memang ini hal baru ya buat Coach Shin. Memang iklan sering, tetapi film pertama kali, jadi tapi sangat-sangat seru dan menikmati sekali. Han Bondo, susahan syuting film atau melatih sepak bola? 액팅이 어려운지, 감독이 어려운지. 모든 것은 감독이 훨씬 더 긴장 속에서 살아가는 삶이지. 이거는 뭐 좀 잘못하더라도 다시 NG가 다시 또 할 수 있지만, 감독은 잘못하면 바로 그 자리에서 모든 책임을 져야 되니까 감독이 훨씬 힘들다고 볼 수 있는 거예요. Ya di bola, maksudnya head coach itu ya pasti lebih berat lagi, karena kalau film ini ya salah bisa diulangi lagi ya rekam lagi. Tetapi kalau sepak bola berbeda, jadi ada tanggung jawab besar sekali terhadap hasilnya juga gitu. Pengen main film lagi nanti berikutnya mungkin? 또 영화 또 있으면 또 제안 있으면 하실 생각 있으신지? 아직 생각 안 해봐. 그런 제안이 아직 없기 때문에 생각해보진 않았고. belum ada tawaran, jadi belum kepikiran. Kalau ada tawaran berarti. 제안이 있으면 원하시겠네요. 그건 모르고. belum tahu. 오케이? Terima kasih Coach. Oke, thank you. Thank you, terima kasih. Ya, usai melepas Sinteyong, timnas Indonesia kini memiliki Patrick Kluivert sebagai pelatih. Tentu saja siapapun pelatihnya, harapan kita timnas Indonesia ini bisa terus mencetak prestasi di kancah dunia. Dian Silitonga, Julian Fernando, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,